Mamema obi biara akwaba mfemra Istheking television so na we dia yamosumfo Kimblins ena mabobo story nano edi ba besumwim na minim se rade azum nti obi ala ho ye na mamohwe pictures ye etwego ya na utumi ho se jese oba pemfu a ne ku abunu amana no nyina apapaya enya grokra mehu ye yinsen de oba fa I was a bema no crocro near Zilman, it's me and it's there. A man who's when you come, papa. Now, where the dinner cocoa buy in Sia, just say, or bapping for you come up bono. A man in room na moje wafa, nanny aunt so said, or your pinful. No bunny say ye, young concussion come home, young concussion story near who are the dear pot sia, a sea ya, ain't na nicun a bono. Se bia ne ku ne twemprebe na kokan ye ana se debadze ena ne ku no ayenti a oba ne kokko hu nya ne ku no abu ni seye kam hu ne nkonko hwemra ye ba so a ye be kire wadwene na me so se ne your first no like no subscribe no share so de amame ye nkomra mampemfo wanya boso ben mampacho mo 8 months ena ukun abo mampacho an tegu mic ni mo mampacho an wabo me ada oye ne ba me ya ne ba so akofo ba makoko nte so obo me opinfo onku mi ane ho ntom ti obo mi twi mase e woda kodwom DNS nyina se ma DNS nyina ne se menene ba na menene wona me de hwe nkwala na wo mu agya nkwala na egum so 5 months won hwe omo ba na menene won so a me de hwe nkwala na maji obi lo ye ne kakra nka no me ma ne nto ba no no mfentu kwa na me se menye na ne papa frame se onye na adwen se oton na omu kirekire mu se ne be ya ade ne be odi mo obi rent 6 months no waji no dia mame na me menti ase because woni agapade bia kasa ba no kwa na de hwe nkwala no ndi se misanja ma wona sa wo fa de kan wo so de na me koya na sa mba ndi mi so menyi ntum ne papa se sa manya ntum de ne ba no ono ana e ba ne ba ne de anya media ndi se menyi ntum de a anya ya de ono so be ma me kwan anya mawu agaba no papa no Oni ne kutama say e ma 7 waya nwade ene ba no se na wakofo oba foforo nti oyire awa wanyim no nyeso na obi na nyimo onye obi na nyimo ono na nyim ti onyim obo so be se no so we no months by kwa moms ka kwa hospital da 8 good man oba foforo wanyim oba foforo body am ye kwa so oba no de nsabrem memeton na mdiska mano mi hu ya so no oba na twempna uye de hu uye de nche wo mo me hu mo me tam me hu se wo tete wo mo oba ni photo so de oba na be photo so se no oba baba mu sa tam kwa no we bonyim opinion no obo me ntime bu shefo kwa kan ma tenase asiesie aso o ka de obo o se me ko hu ekogu na enu matinte e so obo me e wa busuafo ni ena omo so mema ni mu na omo hwe ma ye bo pemfo omo se akwaya awale asem to mu ntumi nya yi nti omo nko opinfo odede na bo odene sa odi first one odi so na semen that's nti ho ni hutwi bio no start se odene sa bo meni so oye no twi mase wo ho wontumi mfamfo ni ne nto so ma em ye nkoya ni mu ana chese mewu aho wo hwe mami da bia nafu si gira ofo steps kwa wontumi o na watimi abu yiri ya papa ne hinimu oba foforo wanyanti woni ne su kwa ebi wo star junction ha me o emfa me ho woni na wo sesi a emfa me ho gan kwa de me esa wo tu odi nsa breme na so no wodi nkomo esa wo gitum ti bia na busuafo ka na busuafo mu di na chi o omo so okumi kwa nkope na busuafo di na asetra be na woni omote meni omo so te kama meni obi a ho adwen na se kura papa no kura woni oba woni nyamunya asam ya chi nkotu sem wo santra me ana mkoma omo be ti di enti na wa makwan se be ma watumi anyem ne yire bosome nwotwe na wo mpa na ade na onyemo se na ompa wo a denti na onyemo enkwala 7 me se woni na wo 7 na so wugu so What the car was 7 now go so are they waiting for you. Your family planning na call baby
na wasan twen mana nyem ana wonya sa hu sempla na ba nyem ya sa mi hu sempla na wonya fi say me 40 wonya sure so 40 emoso ba na oya de adwuma no drive say we ja oba nti we ja ina oni oba na wo ti say ni nyinsa no wosesai onka ho hwe denti no anya police reporter me anche no me koye dofti mo mo be fa mo man letter so me so ono osi baby adi me ko bi onko mo ya de papa na ya ne yere pemfu a wanya bosome nwotwe ano enenipa kuruye oba fufuro nti ubekun yere munyi foto ni nyina kani awo se na yefro ne de we hu se ne so wo mfaso ene fufuro abamu nti wo yere de wo tantanta won se bi na watimya shipemfo bosome nwotwe na eja edi akire ene di akire nkuma afo mo support mu nua bemen sanse wo isi wen e da kodwo kaje nse wo mra meyi ne ho ano me se munya na mo fa be ma na meto ahoma no so ma me ana de na posi for ye wo ko stress ye nya nana me kwasra me ko mo na wo bo kwa minim se wo ba na wo da wo yem no se de na ekoso wo ye funu nim ye gya no mo kwa wonim de be si kira obu ye de na ye oni padua wo ko hospital de na ye ahomabra enye re me ne wo manso ngwa twekura na eba no ti yenyem eno remanim yenyem woni ne won so ede ne ye gya no de wo ye awanu ede ne gya no mami omu kasa memra na me na manko bi wa mu kasa bra police fon kasa me ade chi a memra na omu kasa ba kokot nti won ko bi na manko bi be me su kwa watu adwane ni oba foforo nete o me du dem no fa ni huni kese u ban sen ko se kase yen ko che no kra wukuro ya ebe du ko to no kra wo ma meba ti wo ba na sen meba nse ba na oso oton na mesimenti ase ma ti bro ne de enfa nche no na ba ne de memem se bia kwala no 8 months o ma o kapre o gene no bibi saw bo so me nwotwe watimi abutu so o nyene no o gene no bibi saw se posi fosi ade achia bra oseme nko ima boy osem ya no me ngwe enya ya mi din so tutu so abeko me nya para me hu ya no nyina afiri mu mi bi se o eno masa fa ko ne beto so na me pentem na ko ne ye na bonten fa ni kuru no beto ho ma no so ma ni enko yanim mi bi se o me se mi pese ye be ka ko yanim na fe wa ba ka che se mi anam de ba nti munyem da bi mi nyem ma nkora ni na nkora ndoso na egu me so ti se ko police station na ko ni enko te no cause post for no ye ready say wonyem so yigina ho na hwe ne waye post ni bia ni ho a wo hu a onye ne mobo na mo fa na no so meto hwe ne waye na be ma boa prepare yes ko hospital ade achi a bra o se me nko me ana manko me ne na won so enwotwe hye me yam mami dako be daboni o dakro transam ganjo dakro be daboni na daboni na ro husem ewom eye mofra nkuma ewom mofra lady bishop mofra ewachire no ene be ya ro ti no wa na suppose fo nyai ti de nti a waba no man yes wadum ne phone ti minim gena ba koso nim se wo me meche no wo nya akokodo se ye fa ni nyina dakam ti de obeye no saa wo fa no ho di ti to mo nkre ne abusuan fo so wo hia o mo na
And me Isaac ne phone ya de buy one I was odi ama no dada odi ama papa yi mo fa nto so mai ne enko yanim se why was gen se oyire wo bosume nwotwe one cd kura wo man bi da hospital kura for when your ba foforo na wo sab wo bo hwem na yin se na wo di ahye ne yam funu mo no obi so asefa besem hospital man nko wo sori so wo bo no pra no what one Lady Bishop we don't him say the new sensitive ade anka meme wosam ye moyere no ne se akorokoro na wukisi yafunin na kisi ne nase na nka kisi ne momaso na nsa hu nyina na wukisi no obayi tirimo ye homodwo wokwa awosoa anka ne kra esimia sam fi odofo se ne kokosi ye no na be madam hu ye se wo twempena na se wo yire wedded wife ehu na se waka enya bro kra en wan for weni antumpo se obey enyim 8 months o wan for weni anto amwa bu ai mami sei ama hwene hwim na no nyina aden emema binum yenyo moden sesie pa yenyo moden esan so wodwo kra na wonti ase oba pemfo aban ni papa aban ni pa ai me hu ye oba de wonyima e wosanka okun no krokron because 9 months akwantuo enya gro 9 months ni senyo na aya na ye me yase osanka ye man ye nyim du ba bia be 7 months na ye be ko leba no nanka ye nyame so yi ama emema nanka mo so mo kra no for 3 months to 2 months na be ka na ye dia ko leba no nanka o ma hwade se nyinsen wo edafem ana se endafem nyinsen ye yawo ya na mema se ye nyima mo nkrokro yen so wo ya de na oyira hu na so waka ene kwan so otwi ai wotre hu sa woni so kra oba pemfo nso even class one nyim kra na woni hu right be me bia ne won mu a wo betumi do hu sa kan oba enye ne kwan so no kra inta Branton baby kubi obia no also mo hwehwe ne pa we also ko jail na utie ma me ne kasa mu nso a odontintan odolastic acheche na kasa tum so odobemme because undobemme ya anka wo dia asem na kwa kodan police fuo wo se ade chia ye frem se memra no ma anko me mami ayo odonku a na se ye den enye mami nku a obebi wo hokra na sa ena otie so obebi wo ho ne mem obebi wa sa na otie odobe mana to the sense such as say brim ni nyina obekoso atena ne ho onka hweo even kwa ne parents mu krampo mbo mama ne na mumia ma ye ne nda ho na wiase mu emema na bi ma ye se mbebu ye ma ne kwase a enso yenso emma ne entena ho se emema embu ye kwase a da emmai wa no ene emma mpanifo no ye nyina mumia ma ye ni enda ho nyama ya dwene mu enye fine esanse ne wiase no enda ho kwa obia pese otwe ne nyonko di na nko ba pemfo ni na wo enkora nsun weka ho enwotwe no atunya buni sei na bi nkra sabio se wadwe mu kra ha okra na obabu oba pemfo sei bebi o hyebia no o se ye chisa abrantie no okoda ne bi hu pa okoda ne bi hu no oba be very careful na busafo mu sum di nachi entanka mu nua ba na entanka ye ne se anka be mode anka anya mode na mu miamia ni enda ho na busafo no munja mu mma na mu ya enyamra sem na mu di o machi no munyai na enye odofo me do besi ha me so be subscribe like share comment for me media ne Queen Blains
mackerel.